So, before we move ahead and choose the right person for us to perform again, Phu Lam Doi Khong Sai! Mình biết rằng si Phu Lam Doi à đi phun na bè kêu hụt đen. Phu Lam Doi Khong Sai! Ang ngay long thul chung sa kami sa su ke dio na ko thusin bagi ki sao dia. Ajala sin pa thindan yong ne. Allah hingna lai ji ka sam ke.